isa sia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwaje kana mwendo museisia wa Mutongo TV watani ya mwaka mawati ndani ya sabu linyani wa umundi tuwa familia matuku watano mwai wakeli mwaka wa ndili na nyongo ili na inya na kugeli na mbodocha baadhi nyingine wa Mauvoo ni manide kila cha katika mwaka wa umundi mobile metali kitu ya ukamba na Mauvoo kuma ndi itu ya Kenya na ili mwandono wa saa umwe na nusu siawe yo masama bileka wa zua masama ilima kumanyilia uliende kuseisi Mutongo TV na museisia nienda kutelekana na weto woni wako yulo wa Mauvoo natwe na Mauvoo ni wa umundi mawoni maku yulo wa Mauvoo wesila ili tatu kenda imetano na ambayo twani kubi batenge bi na ndino wa mitandao itu ya mekumu kwa ojuwa ndokona amwe kati wala tumanengeji ala tukumbanesye ne bamwe na Gavana wa Masaku wa Vinandeti kukulia akameyu kitie mianyani ya uteti. Ndongo ya Akamasaku kasembe easi avena ateti mekwenda uvalo cha utongo iwa Akamasaku. Atongo imandeni kukulwa malunga serikali na kutetea mwenendi. Na minista wa kisomo Masaku kwenda uteti uvetwe wala nyoni wa yeya ya sia nasari. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhochani umanyithie ni ERASTUS kithukwa NZOMO nake ulokwa liula Mauvoo akwanzia ya meko ni Teri Mwende. Tuyambiani kana gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti ni wathuthia amwitu alame na wendi wa kulika utetini methiwe meyumbaniti kugitea mwanya wo nthini wa kiwanza kicha uteti na kila chusuete aume ainene musini wa Ilovi nthini wa umbano umwe wa kunenanisya utongoi wa aka wa Vinya ni waweta kana aka aingile mbetani ya avileka ni maendeye na kuisila maumo maingi kiwanzani cha uteti na kila aingi ni aume. Benjamin Mwaka ni wa kuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilipoti. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinandeti ni wathuthia mwitu alame na mea makuthimandia hitanuni uteti malike kiwanzani kimeumbanitye kukitia mwana wo kwa viti wonthe aiweta kiwanza ki chusie na kithitwe kwa miaka kauta kilungwa ni aume kwenana na wavina ni kana ti Kenya vena thina uoka indi ni Afrika nzima. Ainene komanoni yemwe vamusini Ilovi gavana wa Vina wa Ndeti norumililia kana isavali iyo uteti kwa mundu mukathi ila isi ati okwisila maotao na kisomo miakani ya oyumitukia mwito ingi ni makunita matambia kauta dhino wa kuyaka ki uteti. Never apologize for being a powerful woman. Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Embrace confidence wherever you go. A confident woman is a beautiful woman. Kati wasiendu kauta ila miakani ya vau itinani inatungite tina mwana wa mwaitu maunduni moteti ni vamwena mtheko na kivuthia maunduni maki mivae siethio ucha na unyivu wa kisomo kithandhangu o undu mwena kwivingia ila kwimiana ya kiuteti sindu ila oyu hitiile tuetina ni evinda. The major constraints that create disparities that put us in the periphery of participating in public affairs. Top in the list are the gender-based stereotypes, cultural factors, what I've just been talking about, poverty, inadequate education, as well as inadequate exposure. So you coming here, and then also we know you will know what you do in your country. You know what we do in our country. So by the time we go back, we are sharpened as women, and we know what to do. Ikomanothi ya maundu ma amwaitu utetini vyaete pamwe akakuma nthi 15 sievo sia Afrika ya umilono aswengina kuyola ya. Decades of studies have shown that when women are empowered to lead, everyone benefits through increased productivity, enhanced collaboration,
inspired organizational dedication, and improved fairness. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nita wa Benjamin na mwaka ni muvea Ben tu akaunti ya Masaku ndongo ya akaunti ya Masaku Joyce Kamene Kasimbi ni waweta tavena vata kanani waweta vena ateti amwe kuma akaunti ino meyumbaniti na mena mivango na nzama sia kuikithia ni mavalucha na kwananga utongo iwa aka Masaku kabinane kau Kamene ni waumania kiko cha nduthi ila ina kuseiwe nza wa koti wa Masaku wala MCA wa ward ya Kalama Boniface Maeke unavithukiwe ona kufikia kumongwa ni askari ma inspectorate ma serikali ya Masaku na vala wamenda enende ma Masaku kuikithia ni maiva koti na mayivetangana na siko sia ulusani ndevini ithi oinge Kamene ni wakulia enende makwatemba utongoi wa governor wa Vinyandeti aiweta takuthukumite na kwete enende maendeleo Beni Mosau na ilivoti kwa withia Dongo yeno inene isioni sia milani muthesia masinga kwa vinda yambe ni ya umila wandani na kuumani ya kiko cha MCA wa ward ya Kalama Boniface Maeke kumongwa aiweta tabena muvango wa imosi ya ndongo iva kauntini ya Masaku kuvalucha na kwananga utongo iwaka kauntini no. Two wrongs do not make a right. Sindio, there was a wrong that was committed, and I'll not say even it is right when it is wrong. But on the other hand, undungona maundu mokite, ningwona, nitabe target yibo, thaendo kisia Machakos girls isietwa, with yonatika nengwa opportunity na Mauvoo tethukome. Nundu o alama na umawangwa, na naasia kumwangwa ni makosa. Every person should be respected. Tiwo, lakini on the other hand, watato sisi mundu suwa mona andika mutandaoni. Na kia yunga mayasi nyene kuna asimu kuyolu. Na yuke yadho kuna kuyolu wisene na nene maa kuyolu. Manae miyo nye the end of that direction. Ni mama, ni musiei, na nene se, no siyo tuka respect ya. Lakini na mona nye kwenda kusupport maendeleo. Nemo ungwatia. Na hivi tadikila siendo tete wa manakula siumete. Believe you me mwene the way that you me. Kamene ni wamakulia enendi mama Saku kuikithia ni maiva koti kwanza ila siya ilite vatena ulusani kana kukengwa. Enendi mama Machakos County. Tibe ushuru witundu waile. Keda wenanduka dukende mzea ya kando. Nundu nyede nisi corruption. Ni yetu mina as a country. Eba kwa till number iladha ile. Dukone mundu kando. Akuyene ingiliti ile. Mandhe maana monza. Isu ingene tiyo manondo tiyo biaya. Uende na umina maendeleo ma area yako. Tulike tibe ushuru na rates undu kwa ile nekenda kila mundu ayaka tebeke. Oingi wakathi ya utongo iwa governor wa Vinyandeti na kumakulia enendi mamunenge ivinda na kumukwata mbau dhini wa uthukumi wake. Netuikalite dhina ndongoi na ninguona mama governor ready kuwete maendeleo. Kune muna kwati yesilanga ili kuna kiongozi nimeona amejawa na upendo na kujali. Anaitwa Excellency Governor wa Vinyandeti. Na ninataka tutembee safari hii. Give these Machakos girls 2 years. We'll write another story. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV kumava kauntini ya Masaku. Nyenita wa Ben Mosau. ni muvea Ben enende ma kisukioni kwa matungulu kauntini ya Masaku ni mamwenda governor wa Vinyandeti vamona minister muvea ni wake wa kauntini ya Masaku kwa samatambia na kulunga mathina alamethi etwe mulati ni wake wangalalia kumatungulu enende me asiani ilungu ya 5 ya vita itina wa governor wa Vinya kutambuka kisioni ki kuvingwa mulati wake wo ate kuma evinda yuke wo ni chatilikile na mati wa thina ni matena ki wo oyilando voisi angalalia iweta wata itonya onya icha ki wo kingi kwi enende mava kufi county yonde ya Masaku. Boni motesia na kiyo cha enende makisukioni. Vilingi wa Mauvoo mtongo TV kumava kauntini ya Masaku ni mamwenda governor wa Vinyandeti vamona minister muvea ni wake wa kauntini ya Masaku kwa samatambia na kulunga mathina alamethi etwe mulati ni wake wo ate kuma evinda yuke wo ni chatilikile na mati wa thina ni matena ki wo oyilando voisi angalalia iweta wata itonya onya icha ki wo kingi kwi enende mava kufi county yonde ya Masaku. Boni motesia na kiyo cha enende makisukioni.
Nisi munene watandithia yani kana meita tano ni ya vita itina mulatu wa kiwo kuvingwa na kiaisa umatethia na soko yo akisukio ni wende na kuyana wina thina munene wa kiwo na nitendetwe na thina wa kiwo nitwa loji we kiwo ni governor kendo mie 5 mithelu elata mini loji wa kiwo te aisa uchona nitukulia tana biashara kwanda yasionthe titona usobi wa kiwo withitu nywa kiwo nundu soko tena kiwo no baluku munene na niwe soko munene wa sub county ya Matungulu ko uti ukulasia kwanda yasionthe titona nundu usobi wa kiwo andu maitu makanywa kiwo no thithia nibemba no theu nundu ilaba tena kiwo pathemba no theu no imamwe wemba wina mawe kumaingi thina uria withitwo vo wa kutambuka kwa kiwo kini kwananga kwa meveleki kana kwithwa ya kwa miene ka mauthinikiwa na kikuvingisa tandithia matuku maingi na muno ula mathoa cia sindu tambuka ila itama utumia kiwo kuithambia mailasimika kuthi kwasa kumantha kiwo kana kutumia ngala manene kukwata kiwo cha uthambia mboka cio soko witu wina mathina maingi kitumia langa bana wokie ku tiesi no tatina around mia ndatu kumola wokie lonji kiwo kicha kumangalalia ni watwiye kiwo kuma umundi ane omwana wa kuseubia nini ila pipes cia kiwo na tiraisa ona kindu kiende kwa kiwo ki alama na ina bwiti na kiwo kinaendene sana kukobikia yu paina kiwo na taitu nyene muthosia wa mboka na tithana thina mwingi muno ila wona kiwo kitekwo no mpaka waso uthio kamande chao uthio kamande kiwo bala ukumya nika no tilangile andu mboka thinde kiwo kini project ya kumangalalia nitinemba ati itumia kiwo nela chokie cha lodge wanitewe kana pipes ni cia vandalize iwe na cia mino vandalize wate aisa ona yani repair yende huthi na witu wa kiwo ni kwimba pipes ni cia vandalize iwe kiwo cha kuma ngalalia kuka kisukione wiawoni kana itho kiwo kiki ni kione matonyese kumbilo ni thina munene wa kiwo thutha mulati uyo tonya kutethese kumina thina wa kiwo icio ni ithi na imingi kutilwa kiwo kila chumite ndo ni angalalia na kitonya utumikani utalomusio wa ene ndicioni cia Matungulu kiwo kichangalalia ni kiwo kiweta wata kingi muno na kingi muno ni kiweta wata kitona chaile tenga kitethetie area nene katika Matungulu ino tui na thina ila walikile nundu be thina ila walikile ni vele kitwika ni ya tembe iwe nayo ngaluko ya yendo boine na pea tu meba kube na meveleki mano sete kiwo namo pa wendano ona momo kama likadhina ni kwisila kiwe la chokie chatwika ni chatileka soko ni uyu kiwu ni kinatethia cia munopyo na kiwu kingi ndobo yingi ila yoba na ila ndobo yino yoka ya thuka pa be gathina mwa utaonekana ukesaithia taumie kiwu ni cha matangi kiwu ni cha makasia ukethia ni tacio kaingi makasiani soko uyu akisukio ni una utalo munene wa thukumi na enendela mekala maiteri mau ya kivuthukanyo kana kuthukuma nthino icio ithi meweta kana ni matonyeka makalasimika utumia kiwu kithokwanu ethiwa kiki ithinikiwa na kini kitonya kumekia mwiso na ugwatwo ni Mauvoo ethiwa makatumia kiwu kitekitheu veo kiwu matonya utumia na soko munene toyu utekiwu na win maofisi ma serikali ni kindu kionania ubaluku munene kwa ukila tenda ukulia ni kana governor nituna inakeba okito launch kiwuki kika kasumbaka na ne asiani wanenganie siumwa ile kiwuki ukithiwe ku na kuka ubika umundi kiwuki tuyachona kwa ukila na asiati ekase ngaliko nisu ya utungi ya kiwuki wisithia wanambiashara na nundu soko ni munene na ni quarter cia account sub county wisithia kiwu kibo nundu ona sio ila sio flash andu on them yo thinani kaunti ya Masako nyani toboni mutesia itina wa kiseseke kumulekange wa yale wa mboi momanyiwa kuba kwa mavia meo kiliombunge cha Kaiti kaunti ya Makueni na ulone kalite mosi kwa mwaka muima kumana na kukosa visi yu kamboni umwe wa ndamboka siaki utalii ni wa mosa na kumutwa skulu vala wa moivea nevi sionde
na siendo ila siendeka lea asomea skulu ni wa musingi wa Mavia Meu na niwe watongwete motianini wa KCPE wa ngili ili na miongo ele na ile NMAX maana atatu miongo ena na atatu kale buchalo na ingewa muthanyani wao kwambililia matuku 5 mwei wa keli mwaka wa 2024 matuku ala leo kekalanda lilikana itina wa kambuni umwe kwa isitwa Soft Life Ventures kumutethesya kulika form 1 masane ma muthanya tukitambuka musi kwa lea mwaito wake ndana avitha moyo wake na kuetakana yumwe suko wake no wikwatyo munene wake waone na kumwenda kwiyova kavyo kule masomoni wea mbaye musamana athi akasome na ni asanda ngaiye muteje na imwongelela inge mbinge muno mukosa ange ninayandithĩnĩka muno nĩsukuwa ninayandithĩnĩka muno nini tinda nake la otibingilitanĩtio ba mwatithia ukasome neza wambui neza pyu skulu wa 8 wa mwani ulawe musini wa wote na munengie valua wa admission lea kwa mituki na alimu ma skulu ma mwetela na moko eli yu ndoto ya lea ya kutwika lawyer ni ambisya kukena ingi kambuni wa Soft Life Ventures ukimwevya kila kindu famuna kunengana cheki cha ndevi ya fees cha mwaka muima avisa kuma kambuni yu na uletumitwe ni munene wa kambuni wake wetakana fees wa miaka 4 yonthelo kwithanda somea va nukwithiwa vamuna kuendeea na kuungamana ake ngina kimanisioni cha yulu kana university kethi wake kanesa nthini wa mutiani wa KCSE na nukia kwa niamba wa CEO Mr. Harrison ula nuoni information ya kele tukano na etho concerned na kwikiangai vamuna kukavothea twika wishu sio ta company na kamina somo mako ma high school ketho keka vitu bado mbesa siovo. Chief Principal wa skulu wa Mwani Dr. Elizabeth akikatha kiko cha kambuni. I saw this story running at the TV at Ongoi, and after I saw it, I didn't know that people had taken initiatives to look for a school for this girl. And right now as we are talking, I'm talking of a girl who is well kept, clean and dressed, being a student of Mwani Girls High School. What I want to tell everyone is that if people could do what the sponsors of this girl have done, then the country will move far. Utanu kwa lea uthio mwoko usua wake nya wake ndai atona kuvika ateo atambanya na mwendu ethe ula woko kusia mwana wa mwetu wo akilika skulu. Nenda kutunga mubyalama na ambasma wendi musio mana ndio kum lete skulu na ni mashwe ngusoma naendelea eno tumani kwa nya wake. Mam, ninabika ni skulu ita wa Mwane Girls na kwa uniform everything is done na ngusoma ndio walita mama. Ndoto ya kutwika lawyer ya mumaniwa lea yune yambesha kukena ingi itina wa kulika skulu wa Mwane kwi umunthio anavoya muno mundu umekulotesia mutethesie atonye kulika skulu wa secondary itina wa kwithekalite musie kwelungu ya mwaka muima. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Sa ile siawe yo itelienda tikaye komie na ile kufikia voto ambothi uthiumoni omukuve kusembe matukani na ngosi okethia na Mauvoo mbeange kethawe na woni yelwa Mauvoo maitone kwesela ile itatu kenda imwe 5 na ambayo tumani mukuve batende via mbea na ndito Mutongo TV na ndeno ametanda witu ya mekumu kanile kwa oyu matukani. Mowau maende maalukete na iwinda na nzeve. Kwi Mowau alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. No withuki ya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bandos ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Saa ile siya yote tinataka kenda kalivo niende na kumanyilia. Minista muveani wa kisomo serikali ya kaunti ya Masako Mwandu Dr. Konzolata Mutesia ni wakulia ateti kuvetanga maunduma uteti wala nyoni ula unambelelwe ni governor wa Vinyandeti wakunenga siana sia nasari yeya Konzolata ane na kivindajila watu waisianda mboka maskulu ni kivathukanio ma nasari kukusi ya undu wala nyo uo wakunenga siana ana kukusi ya wala nyo wakunenga siana yeya Dani Mwangala na Ingawa. Konsolata Mutesia aina na utoa isendambuka ya kudhuima undu wala nionsu wa serikali ya kaunti ya Masako wa kunenga manigwa mama skulu meki wadhukani ma ECDE wivo skulu wa Machakos Muslim Township rawa mumboni ondumwe na muthini na mumboni ni waelesya undu amanigwa makilasi ya nasari kaunti ya Masako maende na kutania wala nionsu dakule governor dakezo kwedhukisya ndeto sia mama ateti alamenda kulija siasa mawalanio ni taya mama endeo na tambo kama skulu ni meki bakadhanio wodi ni ya Masako kulilia ula muradi wa governor waziya kanani wende na nina tambo ka skulu ya township na ya muthini na ino ya mumbuni na ingi nikananonekana muradi usu wende hata ninoka non konde kula niendete ninethia ciana cinywa thia nesa ciana ciendanu ona undu mukona isiba mumbuni primary na ninona ni mubango musionga bano na inawo na kino joki na ikielelo chake nikana ciana cikale skulu isome kila ndo no mugula ni dakethukisya mawasia mandu alamendo kuna siasa na projects nzeo taisia usaidia andu maitu na ciana situ aende na kuthukuma andu maitu mama Masako kwanzia cio na especially kwanzia no ya kisomo ondu wa wasia tenda wema enda zako aende na utenda wema kwa ciana hii esikana ngainoka mwathi mamo alimu maskulu ni ama mumbuni Machakos Township ondumwe nola wa muthini ni maende na kutungia muvea governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti mundu wa kuambililia walanio mayumbola kana kuma walanio waambelelia ni monete utoro mune wa manduga ndulika maskulu ni ama ECDE school mumbuni kwithi wa yina the largest number ninenda isiana siasome aba ika proceed to the primary school nicho kitumie school yo na population nene na either pe ondu extend what to other classes sana grade 1 and 2 she's able no atone kwa untienda ushukuru nondo twana tundu tunyite yiya it has retained the number in the school kwa nienda umshukuru na ndimwe I extend to many places in the county
ndumwe nienda kutunga mubea nundu wa serikali ya kaunti ya Masako nundu wa kwete ciana yeia kuma ciana ciambia kunywa yeia nituonete wongeleku wa ciana kilasini nicikwithiwa ciina utani onela ciusoma uu niwe muthenya wa katatu wa kunengwa ciana yeia na kuma muthenya wa mbe ciana ciendee kwitha iongeleka kumilila mubango wa niya woka nthini wa nasari maskulu ma nasari ma Masako ciana ni ciongelekete muno maskulu ni na tikona ite ole skulu nundu wa kwitha cioka ni ciikona kindu tona kuya nitukulia ngavana witu nikada ona no atwete liu ta musele na sindu ingi nikana ciana cikwate liu akuya na ciende na kuongeleka tondu tukona ciende. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma skulu wa musingi wa Momboni, kaunti ya Masako. Tuyuma ukamba tuthi kiswani ukui wa miyo kwisila nzia ya ngali ya mwaki SGR no vanito kwa ila kwa kilungu kinene itina waitambia ya serikali ya kuthoa makumbi miongo 5 makukua miyo. Minister wa ukui na malelu Kipchumba Murkomen ni wawetakana itambia yene seo nundu nivethi twe na wongeleku munene wa NND ala makutumia ngali ya mwaki kukua miyo kuma kisikio cha meli cha Mombasa. Ainene ya musini wa Mombasa kapina kala wapokea makumbi asu. Murkomen ni wawetakana maunduma ukui kuisila SGR mwaka wa ngili na miongwale na ile na ngili ile na miongwale na itatu ni mana ile kwa kilungu kinene. Angelina Muse ni watu banisha ili vote kwa William. Ainene ava musini wa Mombasa kavindani kala wavokea makumbi miongo 5 ma SGR ya kukua miyo. Minister ukui na malelu Kipchumba Murkomen ni wawetakana yini itambeli na ila yukuvikia kwa ili vanene ukiwa miyo kuisila motambo imbi wangali ya mwaki wa SGR. It is my great pleasure to be here today as we receive 50 wagons to facilitate operation of the Madaraka Express freight services. This is a key milestone not just for the Kenya Railways Corporation but for the entire Ministry of Roads and Transport and indeed the region as a whole as we seek to improve operational efficiency and service delivery in the transport sector. Anawevu minister onu ambulakana maunduma au kuwa miyo kuisila SGR katua mwaka wa ngilili miongwali na ile na ngilili miongwali na itashonu na ile tekwa kilungu kinene itino anaende kutumia SGR kumia miyo yondi ni wa port ya Mombasa. The investment we have been making and reforms that we have been putting in place have not been in vain. Our rail transport sector, both standard gauge railway and medium gauge railway, continues to register significant gains. The volume of cargo transported via MGR, for instance, increased by 21% from 787,000 tons in 2022 to 1,955,000 in 2023. On the other hand, the volume of cargo transported via SGR increased by 7% from 6,090,000 in 2022 to 6,533,028 in 2023. Anawevu CEO wa Kenya Railways Philip Mainga ni wawetakana ni makuikwatiwa kuvokea makumbi angi maana eli na miongo 5 ma SGR ni kana kweli ya maunduma ukui. What we have been doing is to increase our numbers in terms of the wagons, in terms of the coaches for passengers. We are also planning to increase the number of locomotives. And it's a key milestone. Since 6 years ago, we had not ended the numbers of our SGR wagons, but we are glad now that at least through the government and the ministry, we have been able to get the required financing to increase our fleet in terms of wagons. Awevu MD wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto ni wawetakana itambe ya serikali ni kutethesia vanane kuolanga wingi wa makonteina ndini wa port ya Mombasa. What we are witnessing today is a major milestone on our side. In terms of operational efficiency, this is one of the things that we've been requesting. Most of our clients that uses SGR, they have always been need for us to improve in terms of increasing more wagons so that we can be able to carry more containers. With today having 50 wagons and another additional 200 that are expected in the next 1 month, and also there will be also another game changer that
we'll also be introducing the reefer wagons. So we will also be able to help our farmers who are doing export of flowers and fresh produce. That from Nairobi now to Mombasa, it will only about 5 to 6 hours. So we'll be able to deliver that one, as opposed to transporting reefer containers by road, which normally takes 15 to 16 hours, and it's a bit dangerous again. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Enende ni mathuthua methewe mayeyumiria na kumanya uima wo wa mwe na muno kabindane kala kwethiwa na iseso ya uiti utendevi thini wa icio cio uthuthio u wamwe ni officer munene wa uima wa mwe Masinga Winfred Jackson thini wa iseso ya uiti utendevi wa Mauvoo ma kwambatwa ni nthakame vamwe na uwau wa sukali. Iseso yila yatongwa ni serikali ya kaunti ya Masako yamwamba na yukundite ya serikali ya United Caring Initiative kabindani kau kivu wa kiwaro cha Masinga Central Josephat Shikuku ni wakathi ya iseso ye aimenda enende methewe mayati ya utaula wa makwata thini wa uiti usu. Na kila tuiona kuma marecords ma hospitali level 4 ni kwithiwa Mauvoo ma hypertension na Mauvoo ma diabetes ni mesie kwingi vamuno na andu ainge mayisi kana na Mauvoo asu mesa ukwatikana me critical level matwa yetu ni mathinange hospitali twikulia takethwa andu ni matona kuka screening kwa kile vinda nikenda makamana kana mena hypertension na diabetes na andu ingi ala twathima ba ukamba witu winza lakini andu ingi ala twathima ba kilo cio twethia cie yulu na nivo twende na umathima sukali nundu withia kilo cie yulu withia pressure ye yulu withia sukali ye yulu kwa ni ngwendegwa ni kwendea na umusomethia ala matwa thika hospitali ni witu aba Masinga ukaimone ndakitali wa leu kana nutritionist amusomethia ndu mwaletha muia ni kana mwebukane na Mauvoo ma pressure na sukali. Serikali witu wa county government ministry of health utetheanithie na shirika yeje kwetwa United Caring Initiative nitithiwe na seso ye va Masinga soko na ni kwa ondo wa kwithiwa namba ila si andu ala mekuka masipitali ni maitu mena mathina ma kwamba twaenda kameva mwana wa sukali methitwa machamba ta muthena kuthula ungi na indi tuona ta kumikila tuona bena bata wa kwete nendi screening ni soko mayuka utuna nikenda makesila ba makathimwa nikenda mundu withie ni wamana kana no ethiwe no wau nundu uyu mundu utakwata nikulia nendi nikenda matangasi wa maseso ta makosa opportunity na mayuka nikenda ukethia ni matetheka kwanziela mbailu na indi ndicio kani makulie masipitali ni maitu moka ebo ni kondu wa kwithiwa serikali witu wandikite no kaiya matakitali ku sipitali ni situ cia level 2 ni kondu wa bata waene ndi kusigwa wima wa mwi na kuthi sipitali ni situ ni meta nikenda makaenda bo ona mundu ate Mauvoo ndikenda akasigwa nundu Mauvoo amwe mayitha mayumila kwa mituki nikenda mundu akamanika kana tena thina withwa ena ona bate kitini cha ilu cha hospitali nundu be andu mayitwa bunguni kondu wa kumanenga service kwa undienda umathuthia nikenda meyumilasie kwa wingi ku hospitali ni kwito kukundia maundu makonetie uima wa mwi na ithimo ile ikonetie uima wa mwi makathima ona matea wo nikenda kethia tu inete langina mundu ivinda ila wawani gwa thike hospitali na ndagitali sithwa abo kilebi Tuisiokia ngewani mwetu menengete witonekana atongo imbande ni menda kama kwata ni kulunga serikali na kutetea enende kumana na amwema matambia alame oso ni serikali makumavinyia mainena itina wa umbano we mwanya wa kila mwaka ngwatanyo ya makanisa kiwathokanyo kuma kauntini ya Makueni kana Makueni House of Bishops ni maweta kwisila ngwatanyo yo tandongo isia ya kanisa makethwa na vinya wa kutetea enende kumana na maundu takwambata kwa ngalama ya mekalile kuma serikali ya kate na oingi kwe mwani uya kwa amwe ma atongoi ma serikali sia kaunti. Kennedy Mulinge na ilipoti. Nit na waomba na huyo mwanola watu wa kanisa ni wa Redeemed Gospel Church ufongi wa Makindu kauntini ya Makueni. Valama inena matongoni Bishop Jonathan Muthoka olangini we MCA wa ward ya Elima kauntini oima wetani kwisila tongo ima kanisa kulunga serikali nena ilasi ya kaunti vinda kuthila ingi. Valene ndi maketha matona kusese kumana na muma maundola maende kumavini ya kuma kwe serikali siki vathoka nyomu. Umondio kanisa ya ile inda jikio cha serikali. Lakini ukaicha kanisa ya Kenya
pale vikie ikitie ukoma nando weze maito no tabia izerekali la jere nai pa makuweni twaja 100% things are working out lakini nipaite ando na ibe kwendando men tuitwe ne pepa wangai ando meno kumo ando metongwesi ando maithinishitwe ni ngai nikanamba tabia atongoi ta his excellency our governor Black Lonzo ila kulono ronda aithina nikana count in the same direction musumbi witu Ruto kweli maisha meziulu lakini ama mwelingilete amwe mayumu tabe makamwe kindu kiti kisio nikinundu akwenda ingwatanio ya makanisa isa kuonekana na juni tuambia the journey to reach even him nikanato mutabia rumwe ati andwa utongwezi wa metiche kibila na Biblia na nundu ndo amagumetiche kibila na Biblia kiwa mathie manenge no imokilia no imakwatia nikana kila mundu ende na muyo na ndiye ende nambe ndetelesha kwa tamboni mwene kivilo wangwata ne weye mabishop mama kuweni bishop Kamba na musiasi wa makanisa Redeemed County ya OE bishop Jafeth Monao Balamenda atongo imai kanisa kuende kukwata na kuna nyamolo tolo ilitekwa atongo imasi likali alamata namba kweyunga na House of Bishops tafadhali ukeito kwatane nikenda twithe wanawasia umwe nikenda kanisa wa mwe ndukabuthwe na ngikulia oundu o umwe ati ila twi umwe nituthi basa wekala wi weka ndwitona indi ithine tamuye nikenda kanisa wa mwe makuwene uikine na nthini wa Kenya kumanege kana makuwene kwina thukumi mangai kingi nditukulia mapastors namo wize kwithia namo nimekala mwekalilo ulaubwa hata uendesia mbe wa ngai na mbe wa andu ona mbe wa serikali na makenenge serikali sio ndenda ya na kuisupport sia mpango wa maendeleo. Dr. Morris Wambua musomi na mtaalamu wa maondo mautongo ikuma kauntini ya Makueni ulaitho ketumba noni o na kenda tongo imasi likali kwitho mayosa kukosoanea tongo ima kanisa nesa na kwitikila kuatia moloto wo ila makosam mathukumena utongo guonthe kuma utongo wa MCA utongo wa MP utongo wa women rep no utongo guonthe wa governor guonthe mathukumena guo kwa wakati huu masa kwetwe na indi kanisa they regulate na they participate katika leadership fully na ndikuli atongo yala masa kwetwe kana ila kanisa za ulike zoka na za kuya kana pe bandu be makosa kana pe bandu wende na kana za ku advise ndo kona kwa kukitwa ni mundu more positive response kuma bala be andu ni that the church represent the people na ndo mema kanisa nda mabishops nemo matongoezi the people kuyanthi nemo mese mathina ma mwene nthi ola kawaida kuyondo wende mathina ona tatu nini tu nthetu twa kola kwa pastor ona tatu ajo ona ibeti igozani na mume I mathina matwa bala be pastor ku the pastor understands misi na mathina ma andu onthe mbe wa tongo yamwe Mutongo TV kuma Makindu kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Twizonga na President Dr. William Ruto ni waweta kana nthi ya Kenya na Poland nisi ukwati ya maondo na kiwatokanio mapata kwa enendi mandi ili Ruto ni wasia Kenya na Poland sikithitoni cha kululumilia ndu yo maondo ni maotandithia kwa ile ukwati woimi na waliuku wa nzebe. President Ruto aneni itina wa kukomana na President wa Poland aje Duda ula wiva Kenya kwa ndambuka ya kiwia ya methenya ili ngalikoni yake Duda ni uwetie kana Poland ni yumbaniti kukwati yani na Kenya maondone maukwati. A valued partner of Kenya with common values and shared ambition and aspirations guiding our present and future relationship. We are united in our quest to enhance collaboration in trade and economic affairs, agriculture and food security, environment and climate action, as well as our individual and collective contribution to multilateralism. The two MOUs, Mr. President, we have signed here bears testimony to our commitment to this collaboration. We've had extensive discussions on the imperative to enhance trade and investment between the two countries. Seizing the presence of a high-powered business delegation accompanying you, Mr. President, I invite them to invest in the numerous opportunities that Kenya has to offer. I also encourage them to leverage Kenya's strategic geographical advantage, with Nairobi serving as the hub and gateway for their regional and continental investments,
as a technology powerhouse, Kenya offers unrivaled opportunities. President Duda and I have just witnessed the signing of 2 frameworks for cooperation, further solidifying our already existing friendly relations. The MOU on agricultural cooperation and MOU on tax solidarity program. These MOUs will cement our aspirations to promote bilateral partnerships in their respective sectors and open up new avenues for collaboration between the 2 countries and peoples. But we also discussed cooperation in other sectors of the agriculture. We also touched upon cooperation in the sector of modern technologies, environment protection. We also discussed various forms of winning energy from renewable sources, be it hydropower plants or be it wind farms or be it solar energy. I informed Mr. President about our transition process according to the commitments that we made connected with our presence in the European Union. We are making those commitments in climate protection. We are planning to transform our energy sector.